Mi smo vrlo ponosni što smo postali regionalni centar kompetencije. Na samom razvojnom planu radili su djelatnici, nastavnici škole zajedno sa mnom i čak sa mojim dijelom administrativnog osoblja i normalno uz pomoć Regionalne agencije za razvoj i Primorsko-goranske županije. Mi se iskreno nadamo da ćemo uspjeti u ovom projektu povući što više sredstava da bi uredili centar kompetencije, da bi obrazovali kadrove za ugostiteljstvo i turizam ne samo što se tiče naših učenika, nego obrazovanje odraslih, svih onih nezaposlenih koje možemo educirati i u našim, nadam se, novo opremljenim kabinetima. Zatim edukacija osoblja svih hotela i restorana u Opatiji, jer znamo da u većini hotela i restorana rade kadrovi koji nisu završili ugostiteljsku školu i nemaju nikakvog iskustva što se tiče rada u hotelima i restoranima. S obzirom da je to jedan 5-godišnji plan, ja se iskreno nadam da ćemo mi u tome uspjeti.